Hi everyone. Once again, thank you for coming through to our show. Hil Paula Ulapege. Today's guest today, we've got Mkhulu Ndabezitha. He's going to be joining us. Today's topic again, we're going to be discussing really why is it that spiritually gifted people, whether you are practicing a healer or you don't know if you've got the gift, and why is it that you struggle with a relationship. He's going to be breaking down to us what it means, what is the reason for that, and just generally we're going to be speaking about amadlozi badimu and what it is that they want from us in order for them to give us exactly what it is that we want. So without any further waste of time, I will introduce Mkhulu to join us so that he can give us his intro. Thokoza Mkhulu. Thokoza kahle njani? Hayi siyaphila Mkhulu, nina? Sikhona kahle lami kancane kancane kuyoze kulunge Mkhulu. Impela kunjalo siloko sincenga Mkhulu. Kunjalo kahle. Mkhulu siyakwamukela ehlelweni lethu esizama ukuthi heal lapho sizama ukuthi sipholise abantu ngokomoya, sibalaphe sibabize sikusho ukuthi sibahlanganise sibalethele information yokuthi it's not in the public domain, nokuthi sicede testing yamanga ukuthi abantu bayithole ukuthi bafuna information kodwa abazi bathola information wrong bagcine baze balimale. Mkhulu Kunjalo. Siyakwamukela kakhulu Mkhulu. Yeah, so Mkhulu into yethu nje ithatha 30 minutes njengoba sichazile, kodwa siyaxoxa nje Mkhulu, akusiyo into engathi ngakanani, uxoxo nje siyaxoxa ukuthi sinike abantu bakithi i-information abayidingayo nokuthi sibasize balapheke Mkhulu emoyeni. So Mkhulu, ngokukhulu kuyithoba nokuhlonipha bese ucela nje Mkhulu uzibike ukuthi uMkhulu ubani ebantwini bakithi babukile kuzo zonke izinkundla zokuxhumana, ukuthi uMkhulu ubani, usihlala kuphi uMkhulu, wasinga nje brief biography yakho Mkhulu ukuthi ukuthi kanjani Mkhulu, usintroduce. No, ngiyabonga kakhulu Mkhulu ukungamukela nongepha lethuba kahle. Lo okhulumayo njengamanje uMkhulu Ndabezitha wakaMathenjwa, ngowaMathenjwa Sibongo mina, ngokuhlala ngihlala khona lapha eSoweto ephila lapha ngihlala khona. Umkhulu kwesinye isikhathi ngiyaye ngingayihlukanisi mhlambe noma ngingasho ukuthi ngiyinyanga noma ngiyisangoma noma ngiyini, ngoba zonke lezi zimo yixobile phezu kwami, kushiyana ukuthi kuphame siphi kwasebenza siphi. So uMkhulu usebenza ngayo yonke indlela efike kuqala, ngakho sithi la emoyeni silalela umoya kuqala ukuthi uthini ngaphambi kokuba sisebenze nomuntu. So ngiyajabula kakhulu futhi ukuba khona le ndawo Mkhulu, sithemba ukuthi abantu abakhona nawe sazoba khona kehla basazophila bese bayibona indlela lokho sizobonisana ngakho namhlanje Mkhulu. Thokoza Mkhulu, siyabonga Mkhulu. Mkhulu, njengoba isihloko sethu namhlanje sizohlaziya lapho ukuthi yini ebangela ukuthi abantu abanomoya ubudlelwani nokuthi nabantu opposite sex kube yinkinga. Kodwa ake sicale la Mkhulu usingakaze sifike lapho sikusho ukuthi indaba silandela umsuka wayo. Mkhulu, umuntu uma singacala mhlambe sikhulume ngokomoya ukuthi umoya yini, into enjani, nokuthi umuntu ukusuka abe nomoya kusuka kwenze njani. So Mkhulu, uma siqala silanda emuva kuhle vele kahle ukuthi siqale siyiqonde ukuthi kahle kahle uyini umoya noma ngithi i-spiritual gift siyini kumuntu. So umuntu sithi une-spiritual gift ngoba kuhlukene Mkhulu. Kukhona into kumuntu esayisithi i-calling, but kukhona into yayo umuntu esayisithi i-spiritual gift. So lezi zinto zombili zihlukene Mkhulu. Ngifuna ukugxila kakhulu ku-spiritual gift, umuntu lapho esuke ephiwe khona isipho, njengoba ulizwa igama gift, kuno-gift kodwa lo muntu uphiwe isipho somoya. So lowo muntu kuyashiyana isimo sakhe ukuthi uphiwe isini, ngoba nazo lezi zipho zizodwa Mkhulu zihlukene. Kukhona umuntu oyayephiwe mhlawumbe ubungoma ukuthi uzoba yisangoma, kube khona umuntu mhlawumbe uphiwe ukuba inyanga, omunye ephiwe ukuba umthandazi mhlawumbe, omunye ephiwe ukuba igedla, omunye nje ephiwe ukuboniswa Mkhulu. So umuntu masithi unomoya noma sithi une-spiritual gift usuke kuyilo muntu obizelwe kwezinye zale zinto esengiyibalile Mkhulu, ukuthi mhlawumbe lo muntu ubizelwe kube nisangoma noma inyanga noma yini, kodwa
lo muntu ukubizwa kwakhe ubizwe noma ngithi lesipho sakhe aphiwe sona mkhulu uphiwele ukuthi alaphe abantu, ngoba awukwazi ukuba negift oyiphiwe kodwa ungalapha abantu, ngoba kusho leyo gift useless kuwe, ayikusebenzeli noma ngithi ayibanceda abanye abantu. So umuntu ophiwe kahle usuke ephiwe leso simo leso ukuthi ubizelwe ukuzolapha abantu, ebaphilise lapha abadinga khona usizo, futhi ebabonise futhi laba abadinga khona usizo, ngoba kulezwe esiphila kulo mkhulu iso lomoya noma ngithi i-third eye, baye bathi i-third eye liyadingeka kakhulu ukuze sikwazi ukuthi siphile impilo ephambili, ngoba uma ngaphandle kwesolomoya asikwazi ukuphila impilo yethu, izohamba ibheke emaceleni singakwazi ukulunga kakhulu. Kahle, Thokoza mkhulu. kanjalo Waze wayichaza kahle mkhulu, yaqonda kimi. Mm. Manje mkhulu-ke asize la isiphiwo siyenza ukuthi ukwachaza nje igaba ngokuhlukana kwazo zesiphiwo. Umuntu ubona kanjani ukuthi unesiphiwo? Suka kwenze njani ukuthi uzothola ukuthi naso isiphiwo? Okay mkhulu, ukuphiwa komuntu ngihlale ngikuhlukanisa njalo mkhulu, ukuthi amadlozi ethu singabantu awafani futhi angeke afane, angeke futhi eyiveze ngendlela efanayo emzimbeni wethu ukuthi akhona azosilapha azosiphilisa. So umuntu unendlela yakhe yokubona ukuthi no, mina kukhona isiphiwo enginaso, njengoba ngike ngahlukanisa mkhulu ngathi i-calling ne-spiritual gift izinto eziwu-two ehlukene, ngoba ake ngiqale ngithi kancane Kahle, uma sikhuluma nge-calling, maningi abantu abane-calling ukuthi mhlambe mina ngibizelwe ukudlala ibhola, ngibizelwe mhlawumbe ukucula, ngibizelwe ukushumayela, i-calling leyo. But uma sikhuluma nge-spiritual gift, isipho ophathiswe sona ukusebenza abantu. So ukuyiveza kwalesi sipho mhlambe kubantu abaphilayo omkhulu kuyaye kube yindlela ezahlukene. Uma ngaqala nje, bakhona abantu ababona ngamaphupho uma ngabe belele ukuthi yazi namhlanje ngiphupha ugogo ufike kimi wangitshela ukuthi nasi isikhwama sokulapha abantu. Abanye-ke ababoni ngamaphupho ngoba ngesimo sokuthi abanye kwesinye isikhathi emaphushweni uvuma umuntu ekuseni mhlawumbe iphupho ulikhohliwe, akazi ukuthi iphupheni, but egcine esehamba eyothola kubantu. But kukhona izinto ey'ngama-signs futhi mhlawumbe umuntu eyayi-experience emzimbeni wakhe, okuyizona zinto ezikhomba ukuthi no mani kukhona inkinga ekhona ngalo muntu, agcine ehambe eyoyi-confirm-a kumuntu ehlolayo. Uyabona uma singayibhala mkhulu, ziningi kakhulu lezi zinto, but zisuke zikhomba ama-signs wedlozi ukuthi noma kunesipho esikhona la kulo muntu ekumele esisukumele ebese yasilapha mkhulu. So ingakho isikhathi esiningi ngiyaye ngithi abantu abanye kumele ukuthi befocus emaphushweni abo, ngoba yiwona awumhlahlandlela, yiwona azokwazi ukuthi umuntu emkhanyisele ukuthi yazi njengoba manje uphupha lephupho elingukuthi kumele wenze ukuthi umuntu ebese yakwazi ukuthi elandele leyo nto leyo efuneka emzimbeni wakho ngaleso sikhathi. Kahle, angazi noma ngiphendula kahle mkhulu. Ngizwa kahle mkhulu, ngizwa kahle mkhulu, thokoza. Manje mkhulu-ke ube nombuzo la othi kuza mina nginenkinga, umuntu athi nginenkinga yokuthi amaphupho angakhumbuli nje nhlobo, ngayiphupha into manje kodwa nhlobo ngingayikhumbuli. Omunye umuntu athi yazi lento iyenzeka manje, ngike ngayiphupha kudala, noma ngathi kuba ngathi ngesilungu bathi deja vu, into ekuyenzeka kudala. Kusuka kwenze njani lapho mkhulu emaphupheni? Oh, okay Kahle, ngiyaye ngithi ziningi noma maningi ama-reasons angenza ukuthi singabantu sikhohlwe amaphupho mkhulu. So ngizozama nje ukuhamba nawo kancane kancane ngoba singabantu abaphilayo. Into ekumele siyibheke kuqala mkhulu, njengoba singabantu abaphilayo, asikuqhumanga etsheni, kukhona lapho esisuka khona emuva, kukhona njengoba ngiphila nje namhlanje, kuphila igazi lomkhulu bami kimi, kuphila igazi lokhokho bami nobaba bami. So into eyenza abantu abanamandla ukusilethela amaphupho uma ngabe silele mkhulu kuyaye kube yithongo. Uma singahlaziya le gama lesizulu lithi ithongo, umuntu la yilapho umuntu osuke khona esebuthongweni, ebese noma ngithi esezweni lamathongo, ngoba imizimba usuke uphumulile kodwa umoya usuke usezweni lamathongo lapho yolanda khona ama-message. Yabona mkhulu, so uma ngabe ulele amaphupho walethelwa yithongo lakini. Ithongo kuyibani na? Okuyilabo omkhulu bakho, ogogo bakho, bonke asebandlula emhlabeni kodwa abasebe ngamathongo manje, okuyibona abantu abakwazi ukulethela imilayezo. So into engenza ukuthi ukhohlwe mhlawumbe amaphupho akho kokuqala mkhulu, ukuthi mhlawumbe sibuyele emuva sikhuluma ngomsamo wakho, sithi umsamo wakho mhlawumbe awuhlambulukile, umsamo wakho ungcolile. Manje leli thongo lakho lithi malifika kuwe lifike likulethela amaphupho kodwa alisondeli kakhulu kuwe, liyawaphosa lisekudeni ngesimo sokuthi lingcolile. So lokho kungenza ukuthi mhlawumbe nakuthi uma uvuka ekuseni usuwakhohlela amaphupho, ngoba uma ngakubekisa nje mkhulu, uma ungabe ube lapha kude ngibe kude nami bese ngumemezela ngutshela something,
kwenze kungayizwa kahle nesimo sokuthi ngisekudeni, so ngiyaye ngifuna ukuthi ngisondele ukuze ngizokwazi ukutshela kahle. So i-reason yokuqala mkhulu kuyaye kube umsamo. Umsamo engiwubala kumuntu njengoba ngiyaye ngithi yi-foundation yomuntu. Yonke into yomuntu incike emsamo womuntu, yonke into yomuntu ofuna ukuthi abe nayo kumele icele emsamo. So okwesibili mkhulu, siyazi ukuthi imsamo ihlona kabili, even umzimba womuntu, umzimba wakho ungumsamo ngoba emzimbeni wakho kuhlala idlozi, kodwa emsamo wasekhaya kuhlala ithonga. So uma kuhlala ayathi amakhola amkhulu, umzimba ithempeli likaNkulunkulu, so kuhlala ithonga lapha emzimbeni wakho. So ingakho kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi umzimba wakho njalo uhlale ugcine uclean, noma ngithi uhlanzekile ngaso sonke isikhathi, noma ngithi uyihlambulule emva kokuba mhlampe uhlangane nokungcola. So lokho kwenza njani na uma ungabe ungayihlambulukanga, leli dlozi alikhona ukuconnecta nawe kahle, ngoba into esisebenza ngayo kakhulu emoyeni ngokukhehla i-connection. Leli dlozi alikhona ukuconnecta nawe bese likhuluma nawe lixoxele izindaba. So ingakho kubalulekile uhlale uma ungabe ungcolile kwesinye isikhathi amaphupho uzowakhohlwa vele ukuthi no, le phupho angisalikhumbuli. So ngiye mhlampe kwi-reason yesitiri mkhulu, uma ngabe umuntu siyazi ukuthi kukhona abathakathi emhlabeni. Uma ngabe uwumuntu mkhehla, kukhona mhlawumbe umuntu ogake ngawe wakuthumela ngesilwane. Uma ngabe kuphila isilwane emzimbeni wakho, mhlawumbe ubelethisa isilwane emzimbeni womuntu sizele ukuzobulala izinto zakhe kahle, ukuzovala izinto zakhe nokuzobhidlela konke okukhona. So uzothi uma ulala ithonga lakho likunikeza indlela eyaphambili, but lesi silwane sikhona emzimbeni wakho sizokwenza sure ukuthi le ndlela yakho siyayidlibhisa. Noma kuthiwa namhlanje ithonga lakho lifile lathi hayi, uvuke uhambe uyodlala ilotho uzofika uwine, lesi silwane sizokwenza sure ukuthi le phupho yalikhohlwe kusemgcini ongayanga bese impilo yakhe ingayi phambili. So kuhle ukuthi umuntu eyifune yena ukuthi mina njengoba ngikhohlwa amaphupho ikuphi reason, ngoba asikwazi ukukuqagela lokho mkhulu, into ehlolwayo ukuthi wena ukhohlelana amaphupho bese sizokwazi lento leyo siyilwise ngaleyo ndlela. So ngize lapha mkhulu ukhulume nge-deja vu, into nayo eyenzeka la maphupho. Kuyenzeka mkhulu uphuphe into mhlawumbe waphupha into 3 years back but wangayinaki, uyibona siyenzeka ingoba amaphupho mkhulu angama-message avela ezweni lethongo, angama-message avela edlozini lethu. Amaphupho mkhulu akhuluma into eyenzeka, akhuluma into eyenzekayo ebese ezokhuluma into esazokwenzeka. Yingakho kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi sihlale bese siyafokhasa kuyo, especially singabantu abamnyama mkhulu. Thina njengabantu abamnyama singabantu bomoya kakhulu, kuyafuneka ukuthi sifokhase izinto zamaphupho ngoba yizona ey'kwazi ukuthi zisixhumanise nalaba abangasekho emhlabeni, abangasaphile enyameni, asebengale ezweni likamoya kahle. Thokoza mkhulu, thokoza. Uyihlazile mkhulu, uyihlazile. Angiboni nokuthi ukhona umuntu ongayitholanga ilokhuzana incazelo yakho mkhulu. Manje mkhulu ake singene-ke kulolu daba lanamhlanje-ke mkhulu, kusuka kwenze njani uthole ukuthi-ke nakho umuntu-ke unomoya noma mhlawumbe akakathwasi noma mhlawumbe ubonisa zona iy'mpawu, kodwa uthole ukuthi abanye babuye bathi yeyi, idlozi elikumina, sebayacagela lapha athi idlozi elikumina alifuni indoda. Omunye athi umama ongihamba naye akafune mfazi kumina, noma abanye bazi bathi mina nginenkinga yokuthi yazi uma ngingahlangana nowesilisa nje, uma ngathi uba serious vele kushabalale konke nje ngesinye isikhathi. Manje lento mkhulu umsuka wayo kulela viki elidlulile sasikhuluma nge-depression, lapho sithi sithole ukuthi lapho iningi labantu ba-spiritually gifted bayithola banayo ilokhuzana lokho kuthiwa i-depression, ngoba kusuka kudede wonke umuntu nje eduze kwabo. Kusuka lapho nabazali uthole ukuthi nakhona nama-relationship abalasti, uyabona. Manje uthole ukuthi umuntu uyahamba suke ayothwasa, athole ukuthi still akamtholi ubambo lwakhe uze ayithole. Mhlampe abanye babo bayithole ukuthi baze bathi bona bagcina baba ama-lesbian, abanye bathi no, bancamile ukuthi no bavele bayeke indaba zokuthandana ngoba it's either bazwa ubuhlungu noma bayahetheka abantu ama-partners or abalasti ama-partners wabo mkhulu. Manje mkhulu awusihlaziyele-ke mkhulu ukuthi where is the connection la? Okay Gedla, ngifuna siyishaye kancane kancane Gedla, ake siyiqale kanje mkhulu. Kukhona abantu noma ngithi kukhona into ehlupha thina abantu abamnyama njengamanje ukuthi uma senza izinto sisuke sicabanga ukuthi siyazenzela, noma sisuke sifake lo mqondo ukuthi hayi idlozi liya-understanda, hayi umdali uya-understanda. Idlozi lizo-understanda kanjani ungalenzanga wena la-understanda, ungalikhulumisanga wena, ungalibekelanga wena? So into emele iqale siyibheke kakhulu leyo mkhulu. Kodwa-ke ngifuna siqale lapha mkhulu ngaphambi kokuba singene lapho.
kukhona mkhulu i-mentality engifuna ukuthi iphume kubantu noma siyikhiphe kubantu. I-mentality yani leyo mkhulu ukuthi mina ake ngikhulume mhlawumbe ake ngibekise njengomuntu wesifazane, kube khona umuntu wesifazane othi mina njengoba ngiphethwe umkhulu angeke ngizwe ngomunye umuntu ukuthi uzongitshela ukuthini. So lokho uma kuzothanda umkhulu mesiqale si-understand uthando ukuthi luyini khehla, sike silibeke eceleni idlozi. Uthando omkhulu lisebenza ngokuhloniphana, ngokulalelana futhi nangokunakana. Manje wena uma uwumuntu wesifazane uzothi wena ngeke ngizwe ngomunye umuntu engitshela uthini, angeke ulaste vele uthandweni. Uzothi uma ifika umuntu ethi indoda hayi uyadelela lo, bese iyakushiya kanje futhi bese uthi hayi idlozi alifuni kanti nguwe unalo mqondo ukuthi awufuni ukuzwa ngabanye. Even nomuntu wesilisa esho nje athi mina ngifuna ukuzwa, lento leyo baye bathi kwesinye isikhathi ukuba bhosi noma mhlawumbe awufuni ukuzwa wena uma utshelwa awulaleli. Kumele khehla siyithinde lapho qala abantu besuse leyo mentality bese babuya kuyima bezothinta idlozi mkhulu ukuthi idlozi lami lithini. Okunye mkhulu kunezizathu, okunye okungenza lesi simo sikanjalo mkhulu, njengoba ngiye ngasho ngathi idlozi liyakhulunyiswa. Uma ngabe wena njenganomuntu usuthola umuntu othandana naye, uma umtholile lo muntu othandana naye bese uthi wena idlozi liyabona nalo liyazi, lizobona kanjani ungami-introduce-anga ngoba phela la edlozini zonke izinto ziyabikwa edlozini. Awuboni ngani na umuntu uma ngabe ehamba mkhulu eyothenga imoto, uthi uma eqeda thenga imoto basebuya naye ekhaya bese kushisa impepho kuthiwa thokozani bogogo nomkhulu, nansi imoto, nanka amandla engipho wona, usuke u-introduce-elani yona ngoba phela nakusho ukuthi bayibona, sho kumele uyiyeke phela naye. So asibuye la kubantu abathandana naye. Uma ngabe uthola umuntu kamoya, kubalulekile ukuthi angisho mkhulu ukuthi bethatha abantu beye naye emsamo yakubo, cha angisho njalo. Ngithi mina uma ngabe ukhuluma nedlozi lakho, thokozani bogogo nomkhulu, yazi namhlanje ngithe mangiphuma ngihamba ngase ngidibana nomuntu okanje okanje, lo muntu lona uthe kimi noma ngithi ungithembisa ukuthi uzovela ekhaya ebese yongilobola. Ngicela ukuthi uma ngabe kuyiqiniso lokho ekushoyo bese mina ngiyaqiniseka ngikwazi ukuthi ngiphilisane naye lo muntu. Usumbikile lo muntu, usumintroduce-ile idlozi lakho, idlozi selizokwazi ukuthi likwambulela izinto, selizokwazi ulitshela izinto, selizokwazi ukuthi uthando lenu lilenze mhlawumbe luhlangane uma ngabe lowo muntu eqinisile. Okokuqala mkhulu yami-introduce lo muntu khehla ekwazi ukuthi aziwe idlozi lakho. So uma ngabe ungami-introduce-anga uze lo muntu uma ethi mhlawumbe uzobona kwesinye isikhathi bese wena njengomuntu uvuka ucasuka, mhlawumbe ugcina usuzwa ngathi uyakucika bese uthi ayazini, bese niyahlukana bese uthi mhlawumbe idlozi kanti nguwe ongazange wayo-introduce kuqala edlozini lo muntu, usilimaze kuqala nikwazi umphilisana. So enye into omkhulu inansi, kuyenzeka futhi idlozi mkhulu uthi mhlambe likukhethele umuntu ozozwana naye. Uma ngabe selikhethile mkhulu lowo muntu ozozwana, kukhona umqondo bese hlupha abantu ukuthi ngoba ukhethwe idlozi ngizokwenza noma ngayini, ngiyazi ukuthi ngeke angishiye, ukhethwe idlozi nje. Lo mqondo loyo mkhulu u-wrong, kumele futhi siwukhiphe ekhanda labantu ngoba idlozi likukhethele umuntu lingabe lisangena lapho selinikezile umuntu ozohlala ukuthi ephilisane naye, sekuwumsebenzi wakho ukuthi mina lo muntu siphilisana kanjani. Keke kube yinto kanjani na? Abantu bahlushwa ukungayiphathi kahle futhi. Ngimtholile umuntu ozozwana naye, ngiyazi ukuthi ngulethele idlozi, so anginendaba naye, awuthi ngiphume ngiyodloba umnandi ngiyojola ngaphandle. Lo muntu uwumuntu uphila enyameni, kusasa uzovuka ekubambe bese iyacasuke bese phinde yakushiye bese uthi idlozi. Uyabona ukuthi idlozi kwesinye isikhathi siblame idlozi ngento engekho mkhulu, idinga ukuthi thina siyibuke ngeso lethu lenyama ukuthi iyisimo esikanjani. So kubalulekile ngempela kahle bese kuba khona into ukuthi ngikhethele umuntu kodwa manje umuntu engimkhethele yena ngiyiphethe kahle naye uyiphethe kahle, lo muntu lona siyaphilisana kodwa siyahlukana. Sizohlukaniswa yini na? Kukhona isigaba lapha edlozini mkhulu esithi kukhona la kusesithi ukukhunga idlozi, ukuthi idlozi lakho, ngoba siyazi ukuthi wonke umuntu ophilayo khehla unemimoya, wonke umuntu ophilayo unedlozi eliphila emzimbeni wakhe. So uma sikhuluma ngokukhunga idlozi sisuke sikhuluma ukuthi lowo muntu ngithi mase ngimtholile bese siyahamba mhlawumbe siyokhunga ngalo ndlela, sicela imimoya yakhe, sicela mhlawumbe idlozi lakho ukuthi awabambane nawakithi, ngoba ukhumbule umuntu ngamunye mhlawumbe uphathwa ngamakhehla ephathwe ngogogo, nami ngiphethwe ngamakhehla ngiphethwe ngogogo. So uma ngizohlangana naye ukhumbule uqala mkhulu kuhlangana imimoya kuqala. Yingakho mkhulu even nona kuthiwa sizohlangana mhlawumbe ngokocansi kukhona into kuyayithiwa ngama-soul ties. So uma ngabe sizohlala naye kuhlangana imimoya kuqala mkhulu. Manje le mimoya uma ngabe ingakhungwanga, omkhulu bamazo babehlangana nobabakhe bethi nathi sasiyiphethe ngeke siphathwe yini, understand? Nalaba abangale bethi hayi nathi sasiyiphethe ngeke siphathwe yini, bese kuyaliwa. So ukwenzani njani? Ukulwa kwemimoya khehla, nathi sizogcina mhlawumbe umuntu esengicasula ngento encane sengithi awuhamba ube awusokhona, sihamba sigcine siyahlukana. So lokho khehla kusokwenziwa ukuthi imimoya ayikhungwanga.
Ngikhuluma ngokukhunga, kukhona umehluko kahle phakathi kokukhunga umoya nokuthi uyiganise noma ngithi uyishadise, izinto ezimbili. Uma ngabe usuyishadisa mkhulu, sisuke sikhuluma ngomuntu asebelobolene bashadana kuye uma eshadisa umoya, ngoba angeke ushadise imoya ye-boyfriend ne-girlfriend. Angeke mkhulu ukwenze lokho, labantu basuke besajola laba, kumele bekhunge nje kuphela imimoya, nakhona uma ngabe beyimisele ngokuzwana kwabo. So uma sishadiswa mkhulu, sisuke sikhuluma lapho sithi umuntu usukulobolile wamgana, then sesingahamba-ke manje siyokushadisa imimoya ukuze idlozi likwazi ukubuye moya moya. But bese kuba khona lesigaba-ke lesi mkhulu esesithi umuntu no man, usalungisa endleleni yakhe kamoya, usalungisa edlozini, kodwa futhi uyastruglisha othandweni, akamtholi umuntu ozwana naye. Uma ethola umuntu bayahlukana, uma ethola bayaxabana behlukane ngapheli 3 months. So lapho mkhulu ngiyaye ngithi mina idlozi lomuntu linesikhwele, noma ngithi idlozi elisuke liphethe umuntu emzimbeni linesikhwele kakhulu, kangangokuba lisuke libona ukuthi uma ngabe lingakuphi umuntu, wena muntu njengoba usalungisa indlela yakho kamoya, uzofokhasa kakhulu emjolweni bese uyakhohlwa idlozi. So uma ukhohliwe idlozi alikwazi ukulungisela izinto ziye phambili, so liyaye lifuna ukuthi wena ufokhase kulo kakhulu kuqala, likusebenzise lizokwazi ukuthi uma seliqedile ukusebenza kuyima uzothola uthando kuya phambili. So umuntu ngiyaye ngithi mina lapha engajahi akalinde ehlale ehlambulukile bese ekwazi ukuthi efocus edlozini lakhe likwazi umkhanyisela. Uma ngabe usalungisa indlela yakho yomoya, mina ngiyaye ngithi ungacomplain, uthi awulitholi uthando, ngoba idlozi lisafuna ukukusebenzisa mkhulu, ngoba idlozi liyamthanda umuntu uma ngabe eyedwa. Ingakho uma kukhona idlozi umuntu limkhiphe ebanganini, limkhiphe ey'hlotsheni, limxabanise nabadlali, limxabanise ukuze ekwazi ukuthi ebe yedwa. Uma ngabe eseyedwa liyakwazi-ke le dlozi lisebenze ngayo. Ingakho uthola abantu mkhulu, khona abantu ethi yazi mina ngihlezi nginomzwa ngedwa, noma kuyaye ukuthi angihlale ngedwa njalo, yileli dlozi lisuke lisafuna ukusebenza ngawe. Kanti futhi mkhulu uma usalungisa indlela yakho kamoya, kubalulekile ukuthi ngaso sonke uhlale uclean. Kanjani na? Uma ngabe ungayimandakanyi nocansi, noma ngithi ungayi ucansini njengomuntu kamoya, ngoba idlozi lisuke lisakufuna ukukusebenzisa, kungene imithi, kungene iy'mpande zalo emzimbeni wakho. So lokho kusuke kwenziwa yilo ukuthi idlozi lisafuna wena. Bese kuba khona mkhulu ukuthi futhi uma ngabe ungalithola uthando, kuyaye kufuna ukuthi bese uyaphahla ucela umuntu okuyena yena, ngoba idlozi alifuni nomuntu walo. Idlozi ngeke lijabule mkhulu uma ngabe uwumuntu walo uthola umuntu ozodlala ngawe, noma uthola umuntu ongcolile. Liyaye lifuna umuntu oclean ukuthi umphahlele umcelise, Thokozani bogogo nomkhulu, ngisacela nami umuntu engizohlekisana naye ngikwazi ukuphila endleleni, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngeke nginilahle, ngizohlala nginilalela njalo, nginenzela lokhu, bese kodwa nami ngibe khona umuntu engizophila naye, ngoba ngiphile enyameni, ngingowasemhlabeni mina. So ngiyacela kakhulu niphi umuntu bese likwazi ukuthi likuvezele umuntu. Idlozi lo muntu kahle lilwa ne-attention yomuntu, lifuna i-attention yomuntu. Ingakho uma umuntu futhi ungalinaki idlozi, uma unamabhizinisi unakho konke, uma ungalinakile yonke lento iyashabalala, iyaphela ebusweni bakho, iy'moto zakho ziphele zonke, sebese lisuke lifuna i-attention yakho, ukwazi ukulinaka bese likwazi ukuthi likusebenzise kahle. Thokoza mkhulu. Mkhulu, lana angivule imibuzo la. Uthembekile Dlamini, umbuzo wakho uthi uzokwazi kanjani ukuthi bayamamukela lowo muntu loyo uma usucedile-ke ukumbika, njengoba usuchaza la ukuthi kumele abike? Yes mkhulu, ngiyawubonga lo mbuzo, ubuza kahle lo gogo obuzayo. Idlozi lomuntu ngithe mangiqala ukukhuluma kahle ngathi lisebenza ngamaphupho omuntu, likhuluma ngamaphupho akhe, iwona aphethe umlayezo. Uma ngabe umuntu wakho kahle usumbikile, usumphahlelile, wase uyahamba uyolala, nginesiqiniseko esiningi ukuthi lizobuya iphupho ngale nto ophahle ngayo, ngoba yonke into esiyicela edlozini, yonke into esiyibika liyaphendula ngamaphupho. Phela idlozi mkhulu liyakhuluma, liyaphendula ngamaphupho kuqala ukuthi lokhu njengoba ucela kanje kuhambe kanjani. So kungenzeka ukuthi lowo muntu umphahlele, uma ngabe usuphupha bese mhlambe umphupha kahle, noma umphupha mhlambe niyashada noma into ekanjalo, mhlambe noma nihamba emadlelweni alihlaza, mhlambe endaweni egreen. Lokho kusuke kukhomba ubuhle ukuthi yinhle indlela yenu, mhlambe le dlozi limamukelile leyo muntu idlozi lelo. So amaphupho kahle ayimfihlo, noma ngithi ayi-language kamoya edinga umuntu kamoya ukuze ukwazi ukulihlaziya. So mhlawumbe umuntu angayeli-understand ukuthi izolo ngiphahlela umuntu wami, namhlanje ngiphupha siyashada, ebuze kumuntu ongazi, ethi umuntu ongazi hayi isifo leso futhi khona uzoshona, kanti akunjalo. Yile message ephendula idlozi ukuthi no, umshado ukhona la, nizoshada niye phambili uma ngabe ningabambana, uma ngabe ningasilalela njengabantu bese nikwazi ukuphila. So impendulo ileyo mkhulu, kumele umuntu bese efocus emaphushweni akhe ukuthi litheni iphupho lami namhlanje, njengoba ngiphahlele loya muntu ukuthi ngicela ukuthi kube nguye oba nami kahle.
Thokoza mkhulu. Manje mkhulu, Kanjalo. umbuzo lana onokubuzwa-ke, asithi uyabuzwa la kuthiwa ngihlala eGoli, ngihlala emcashweni. Yebo. Manje ngilibika kanjani idlozi ngiphahle emzini wabantu? Ngithi nangu Nakho-ke ngoba mkhulu. nana sengifikile-ke. Into esebenziwa Mm. kanjani leyo? Ake siqale lapho mkhulu. Uma uphahla khehla awuphahle emqashweni. Into yokuqala kumele si-understand leyo. Umbuzo uthi uma uphahla emqashweni usuke uphahlela lephi idlozi? Usho kahle mkhulu uma uthi idlozi labantu. So sikholelwa ukuthi imimoya omkhulu bethu njengoba bahamba nathi yisi, but kunendawo lapho abahlala khona futhi okuwumsamo, behambe nathi, but mase befuna ukuhlala bayohlala emsamo. So awukwazi ukubabiza mhlawumbe empahleni. So kungamele mkhulu into engcono ukuthi uhambe uye esigangeni, uhambe uye emfuleni, uhambe uye entabeni, okuyilapho onke amadlozi uma ungekho ekhaya akhona ukukhonektha nawe kakhulu khona lezi ndawo. So uma uphahla uthatha impepho yakho khehla, kumele bese uyahamba entabeni, uma ufika entabeni bese uyayishisa khehla, bese uyakhuluma nabantu bakini noma kanjani lapho bazokuzwa. Kodwa ngoba uma uzoyishisa emqashweni uzothi uma uletha impepha bese kusondela even nabantu balapho kulelo khaya bese bayagqiba noma ngithi bese bayakungboza, ugcine ungasaboni lutho, mhlawumbe ugcine ungasaboni nophupha ngoba ubiza idlozi eli-wrong engelilona elakini, kanti elakini uleke lingaphandle. Yilapho mkhulu into emele si-understand ukuthi umuntu uma ephahla mhlawumbe ehlala emqashweni kubalulekile ukuthi ephumele esigangeni noma mhlawumbe engasishisanga impepho noma thiwe mhlawumbe uyahamba emsebenzini ufuna ukubabikela. Uma uqeda uphuma ngaphandle egedi nje ungafika uguqe phansi uthi thokozani bokhulu mkhulu, ushaye izandla uphaphathe bese uyakhuluma kube sekuphelele lokho edlozini. Thokoza mkhulu. Kunjalo-ke. Mkhulu, ngiyacabanga ukuthi uyihlaziye ngale ndlela le ukuthi imibuzo Yebo. ngiyibona ayikho iningi namhlanje. Kusho khona ukuthi ukhulumile kuzwakele. Yebo. Manje mkhulu, uma siyiphetha mkhulu, amazwi Yebo. wakho okugcina uma sigoqa yonke lento, sihlanganisa okomoya ukuba isiphiwo nosiphiwo somoya, uma sigoqa nje nakho ukuthandana umuntu onomoya nje, uma sigoqa mkhulu, awusigoqele yona-ke mkhulu. Ake ngiqale kanje mkhulu. Kukhona lapho engifuna ukuthinta khona kancane. Kukhona abantu besifazane abagcine bethi mina nginomoya but ngiyajola. Ebese umuntu eyahamba eya ko-boyfriend, elale ko-boyfriend. Uma elele ko-boyfriend, mase kumele bethintane ebusuku bese eyabhodla idlozi bese uyavuka umoya. Lowo muntu loyo mkhulu ufola under abantu abangabikanga. Mhlawumbe livuka ikhehla. Ikhehla kuyenzeka liphile kumuntu wesifazane mhlawumbe emalibhodla lithi angifuni lo mfana engithinte lo ngoba ngiyamazi iy'ndlela zakhe, ngiyamazi lapho ahamba khona. Uhamba amathaveni, uhambe la nawo wonke amantombazane, yingakho engafuni ngithinte. Understand? Noma ungambika kanjalo lowo muntu loyo mkhulu, ngeke kuthinte ngokwesimo sokuthi leli khehla lifuna ukuthi ngempela mpela uthole umuntu o-clean. Ingakho kubalulekile ukuthi umuntu wakho umhlolisise kahle ukuthi uwumuntu onjani na, uwumuntu o-clean. So lento iyenzeka and abanye-ke mkhulu asikuvume lokhu, kuyenzeka bephathwe ngamakhehla ebese lamakhehla angifuni ujole. Kodwa empilweni yami ngokwami ngokomoya angingase ngadibana nedlozi elithi umuntu owesifazane noma njengoba ephethwe yikhehla akajole nomunye umuntu wesifazane. Angikase mina mkhulu, angikuphikisi but angikase ngoba if uzolandela namakholwa athi amakholwa uma efunda iBhayibheli athi uthi uNkulunkulu noma uthi umdali zala nani nande, you understand? So lento le isho ukuthi kumele umuntu wesifazane ehlangane nowesilisa ukuze bazi ukuthi kande. So ngesikhathi sakudala mkhulu, umuntu wesifazane uma ngabe ephethwe idlozi likamkhulu, uma ngabe lo mkhulu efuna unkosikazi wakhe, lowo muntu wesifazane uyaye bese buyela endodeni yakhe noma emyeni wakhe ethi baba, uthi umkhulu ufuna unkosikazi. So ngicela ukuthi baba uthathe omunye unkosikazi wesibili ozoba wala ekhaya, kodwa ngokomoya ngokwedlozi uzoba unkosikazi kamkhulu wami, kodwa ngokwenyama uzoba umakoti wakho. Kusho ukuthi sesidaleka kanjalo-ke mkhulu, sekunesithembu lapho, sebabili amakhosikazi kodwa lo wodwa owale dlozi leli eliphethwe lo mama wala ekhaya, unkosikazi kamkhulu. So into lena mkhulu ijulile ngokomoya, ifuna siyi-understand singayilahli ngoba into eyenza ukuthi idlozi lishiye lisilahle ukungajuli ngokomoya. Sivele izinto siyikhele phezulu, ngoba mina nguwumuntu wesilisa njengoba ugogo ethi ufuna indoda kusho ukuthi kumele ngiyothandana namanye amadoda. Ayikho into kanjalo mkhulu, ayisebenzi. Idlozi alizwani mkhulu into engcwele, lifuna into eclean ezokwazi ukuthi lisebenze ngomuntu ephile. Yingakho namhlanje, yingakho angibasoni nabanye mabethi idlozi liwumoya amabi, ingoba abangoma abanye idlozi sebelisebenzisa ngendlela e-wrong ongeyona, vele egcine selibukeka ngazuthi liwumoya omubi. So lento mkhulu idinga ukujula ngokomoya, idinga iso likamoya khehla. Izinto lapha emoyeni khehla asiyikheli phezulu,
awekho ama-shortcut mkhulu, ufuna ukuthi sijule ngasemoyeni sikwazi ukuthi siyiqonde indaba, sizohamba ngeqiniso ledlozi, sizokwazi idlozi nathi liphile kithi, ngoba i-majority yabantu mkhulu ephila manje abasaphili ngedlozi, kodwa bona bayitsheli basaphila ngedlozi. So lokho idlozi dala labashiya, idlozi kubo selahlala ebuhlalwini batshethi idlozi ngoba ngifaka ubuhlali senginedlozi. Cha, anginjalo, jula ngokomoya idlozi lakho lizophila. Ingakho namhlanje usithola mkhulu sigqoke kanje singafakanga buhlali, kodwa sizinyanga silapha abantu, ngoba idlozi liphila emthanjeni, emathambeni ethu ngaphakathi, liyakwazi ukuthi lisebenzise mkhulu. So la emoyeni mkhulu into engigqugquzelayo kuhle ukuthi ujule ngokomoya ukuze uzokwazi ukuqonda isimo sakho mkhulu. Mkhulu, utholakala kuphi? Mkhulu, uma ngitholakala Khehla, njengoba ngike ngasho into indawo okuhlala ukuthi ngisephili mkhulu, kodwa-ke Khehla ake ngikusho la ku-Facebook likhona ipage Khehla elithi The Journey of Awakening, lapho bazothola khona izinto eziningi abantu mkhulu, uma bengalilandela belike Khehla bazothola nje into eziningi befunde. Akukhokhwa lutho ngokufunda mkhulu, iy'mfundiso ngiyaye ngiyikhiphe ngokuvunyelwa idlozi Khehla mahhala. Ikhona Khehla ku-WhatsApp, ngiyatholakala enambeni ethi 065 659 1974, inamba ya-WhatsApp leyo mkhulu engitholakala kuyo. Kodwa futhi nakhona mhlawumbe mkhulu abantu ngicela ukuthi uma beyithola bebekezele Nkosi yami, ngoba sisuke sibhizi ngabantu. Bese-ke nakwezinye iy'nkundla zokuxhumana ukhona umkhulu Ndabezitha ku-Twitter naku-Instagram Khehla, ilapho bese ngitholakala khona mkhulu. Thokoza mkhulu. No, siyabonga kakhulu Khehla lami Nkosi yami, abantu bephile Khehla, kube kuhle bemhlophe, beyibone indlela Khehla. Thokoza mkhulu, sazokubiza futhi mkhulu, indaba ijulile mkhulu, usibekezelele nje ngoba isikhathi siyasishaya, kodwa kumele sibuye sihlangane futhi mkhulu. Siyabonga kakhulu Khehla, okuhle okumhlophe kini mkhulu. Thokoza mkhulu. Amen. Bakithi, thank you for tuning in again. Very informative discussion again today, as always. Apologies for missing last week's one. Join us again next week when we speak to another healer who's also just as a continuation of the healing and sharing information with you guys at home. Mkhulu Ndabezitha, if you do still need his contact details, get in touch with our page. We'll give you his contact details. And until next week, thank you, everyone.